görücüler. Biz hazır orada oyununun baldar arasındaki meldeşti başladık. İki komanda bölündü. Bir jağında Avaz Baykeviz, bir jağında Düşen Baykeviz. Emi hazır oşol oyundun erecesi boyunca başladı. Oşonda ele mo tegerekке көңүл буруp коелу. Hazır tegerekibizге таштандырып жаткан менен момундай башкасына. Mına iki çuka. Bunu eme kalçayız mına o жерге. Berge. İki komanda. Onda ırgıtat ay. İki çukunu. Kayra kalça. Al Nurbol. Konuş gerek. Öyle bunday. Konuş gerek de. Kayra kalça. Biri konuş gerek. Kongun şatat da. Öderek kıl, öderek. Öde. Kombosu ırgıta ötkende. Irgıta verir. Yak artçaka kalçası muska konmaydı. Oldu vererek. Kapara geldi. Pislik getirdi. Biz atavuz. Uşakka turarap. Biri ay, Urmatlı bizdi görücüre hazır tegerekte taştandılar jatat görüp ataslarmı? Keyin uşul tegerektin bарын taptaza kılıp şahardın da tazalığın uşul baldarın menen işe aşırabız buyursa. Arganda işe birlikte. Kanavasaka başlayız mı? Katır, Nurbol. Tak, bu yakta 3 bala düşen Bayke. Жерге азыр убакыт коелу. Убакыт күткөндөн түшкөн санайбыз. Ким көп алып кетти? 10 мүнөт. 10 мүнөт. 10 мүнөт. 10 мүнөт. Саатыңды карап кой. Убактыңды белгиле. Саатыңды карап кой. Мына мен белгилеп коем 10 мүнөт. О саатыңды карасаң канчадан башталат? Ben telefonum tiyakta sizler tartıp koyuyorum. Ben görüp mı? 10.50 oldu. 10.50. 11'de bitiyoruz. 11'de bitetken. Sana men atayım. Ay atağım buraya. Kaç. Yes. At. Moğunu bastır, çiğini bastır. Kaç bağıra bak. Irgıt ver. Sigilerge ber, atsın. Havalaktırgıt, iyi. Sigiler bütsün. Birinci bir komanda ırgıtıp bitirtkende. Çiğini bastır var. 3'ten atar. At. 3'ten atattır baya. Yaşat. 3'ten aşık atpağılar. Ber, ırgıtıp dursun. O seni tiyip atat. Germe işte geliyorsun buna. Yok sen anan tigiler bütkönden atar. Ver taşla. Tigiler bütsün. Bütkönden atar. Ari bir şey. Oy atağım buraya. 3'ten kanatasın Ari. Ber. Jakşat ey. Ola jakşat mı mıydı? 3'ten atayım mı senin ay? Nurel jakşat. Hey. Şimdi bastır at. Yok haydi gel atpağıla. Çıkın atma ne? 3'ten aşık atpağılar. Bittiktegiler. 2'den oldu. 2'den At en birden atqılı. Atqılı. Çıkarıp bir çukur çıkarıp bayala. Bayga vermeydi koydun mu oldu? Şaçıradı. Çiğinden çıkış gerek ya Bayke. Çıkış gerek. Bustun bırak. Bas. Çiğindi bas. Çiğindi bas. Daha kimde kaldı? Ne? At Nurbol. O barak el. Daha kimde kaldı? Boldu mu? Nurel'deki kaldı al. At ay. Birdi. At. Yeybe atın sen salsın. Jakşat. Şaşmayar. Emi bunu kayrat istiyor. İki komanda atar. Ne boldu? Kayrat izlete. Yok şimdi var mı? Yok. Tiskili. Anam biz atarız. Kızı koyun bandarım bu. Bök kılıp dizişet eken bari. Jakın kılıp han ortada. Hem bizdekiler durma. Atqılay. Qani. Sasıgan internet klublarda oturgandan göre qaraç taza havada atat. Şaşpa ya. Koyar. Gel turgular. Ya şaşpa ya. Yürüne Irgıt. Sen atma. Biz 3'ten atıyoruz. At. Şurada böyle. At tamam beni. Hoppa. Yaşat böyle. Mana. At kala. Bak kanca böyle. Bayga belgisiz mi? Ya. Belgisiz. Ay al gömülden çıkalım de. Ya ben abi ayaktan kapçılım sana öğretçi. Yeter mi?
Amen. Mamam çötön аңтарам. Атабай кылар. Yapsın. Sen ana men at. Birden kaldı da. Ay. Oo, молодец. Жетпей kaldı biraz. Кичине жетпей калды. Молодец. İlgari жылкы кыргыздар, көчмөн кыргыздар жылкы сайган. Oo, мына. Oo. Çıksa daha katam. Şunda правила sürüyor. Чүкө чыгып кеткенден ата берет. Ата берет э? Чүкө чыккандан кийин достор мына ата берет экен. 10 жол чүкө чыгарсам 10 жатат, 10 жол ата. Мына. Еп чүкөдө. Ben atışım geldi. Görsen bilarttaydı eken de. Oo, мына шачырады, дагы чыкты. Авас Байкенин командасы алдыда келатат. Mınday çok. Байкен как чекеде кыйын. Oo, мал. Авас сага. Ол жога кап чыкты көрсөтсөң ата бересиз. Mınday çıka çıksa oynayıveresin. Ata veresin. Жақсы екен да мына. Ой, снайпер екен да. Атаңар снайпер. Апар екен. Мына мерген. Ay para geldi. Ay Nur bak. Ашык жатпагыла. Üçten aşık at. Bas. Кийинди бас. Burası kaydı. Üçten atalım. Үчтөн эле. Чүкө чыкпаса 3 жыл ойнайт. Чүкө чыкса ата берет. Көрдүңбү? Чүкө чыкпаса oyun 3 жыл атар. 3 эле. 3 огун бар да кыскасы. Ergit. Şartizge. Hazır mende de bir oyun var. Gel Ergit. Ооба. Dedi çoğun tigini. Кызыгасыңар балдарым. Kancho. Ya. Mına da çıktı. Yok etti. Yok etti. Atıp кетет бул. Buna baktı biri var. Мына чүкө чыкканда көрдү. Дагы ата берет. Baktı da bir amanı çıktı. Çık oynayasınlar mı? Bayken kaldır koyular. Dostlar hep çıkıyor. Çok da ergüle ırgıtmayın. Makro geçti. Doğutuz. Болду гына эле. Boldu. Emin binayı ustağı Көрдү көрдү. çıkoyunu sanayım. Bildin çıkoysu köp poşon utat da. Чүкө чыгарган жок сен эмнеси? Boldu biz uttuk. Авас агай командасы утуп кетти. Oo, молодцы. Командалардын аттарын коюп алсаңар болот. Ооба. Ana mam 200 son berçim ben bayga bir tutkanlarga. Soğuz Жакты да азыр. Азыр берем. Кара келди. Жакшы кызык оюн экен, ооба, кызык оюн экен. Оюнду эмки келгенде, ол жобай атаңар уюштурганда, эми атайын аянтты чийип алып, кара жерге ойнойбуз. Макулбу? Анан кызыгасыңар айланайында. Анан бул эмне? Жанагы үйүңөрдө эле отура бербей, таза абада, спорт. Анан башыңарда иштейт, сүйлөшөсүңөр бул жерге отуруп алып, келгенде сүйлөшүп бири-бириңерге. Jomak açacağız, jomak açacağız. Kıstığın jomaklarına. Кудай буйрса. Avda jomaklarına. Мына айлананы карачы балдар, көрдүңөрбү? Бүт акыр чикир. Өзүңөр эле төккөнсүңөр ушуну, ошону тазалап. Таза кармайлы жерди. Өзүбүздүн жерибиз. Айлана таза болуш керек. Biz kana dostlar, bugünkü mehmandarımızga rahmet aytıp koyuyoruz. Düşen Bayke men Avaz Bayke'mizge. Uşo sizlerge ulu başın güçü kılıp gelip, bular dele salarga, kuşu kılarga işi joğundan gelgen yok. Uşol gelecek muğun, dağı baldar üylenip kalsa edip, bunu jana baldarga da otatıp verin. Baldarga men taratıp veretken mi anda? Buna. Baldar? Men da bereyim. Жақсы. Buyursa, uşul abalak orada oyunu boyunca үйрөнүп, эрежелери кандай экенчи. Бириңерге бириң өткөрүп окугула, Анан Нурбек мен сага тапшырайын. Сен мага кайра бересиң, муну текстин терип мен сайтка да жарыялайм, Нурбекчи. Моой, Налыжы деген китеп. Автор сиз, өзүңүз. Бул өзү кыргыздын байыркы баатыр, акылман энебиз болгон. Ошонун китебин жаздым эле мен повесть. Аны бир үйдөн окугула, бирден алып, Başında jasылуу. О, балдар, үйгө барып окуйсуңар. Kaçan ordu var. Анан бири-бириңерге Bu tuğanlarına koyuyorlar. Buğa jetpey aldı. сага жетпей калды.
Anan emkide berip dagы okugula. Bak bir-biriңерге берип окугула, ба? Мо экөөгө жетпей калды. Сайткал. Мейланда. Мындагылар. Ошонтип кыдыртып окугула. Көрдүңбү? Ките окугула. Бизден Манас атабыз чыккан, Чыңгыз Айтматов чыккан. Чыңгыз Айтматовду окуп атасыңарбы? Дүйнөнүн 80 тилине которулган. Дүйнө окуйт, силердей балдар окуп атат дүйнөнү. Силер билишиңер керек. Окушуңар керек. Ben anda Ağaz Bayken aytımında ben bunu terip çıkıp teksin saytqa жарыялап коюп, кызыгуучулар көбүрөөк Кызык, ошондон карайт да. Бүтүл азыр деген жана сотко менен отуруп атышпайбы? Ооба. Беркин деген окуйт, алпар уруп дейт. Мейли анда, давай, жакшы болду, жолугушуп тиги Биздин Geço жылгаяк деп атканыңарды урух эштен көрүп сүйүнүп алып келдик биз да кайнанайындар. Мына карачы, жылгаяк деп аткансыңар, ойнойт экенсиңер, таза абага чыгып алды. Эми айланаңарды артта таза кармагыла. Биз дайыма келип турабыз ушинтип, ордон үйрөтөбүз. Мына көкбөр деген оюндарды көрүп атасыңар, ат чабыш деген оюндарды көрүп атасыңар. Анын ордон чүкөнүн да түрлөрү бар. Кыйыр, үч тапан деген оюндарын да үйрөтөбүз. Анан бөбөктөр бизчи бир гана ой менен чектелип калбай, Англис тилин, француз, немис тилин үйрөнгөнгө кызыккандар барбы? Ошону биз онлайн түрүндө түзөбүз. Андыктан силерди жанагы биздин достор деген группабыз бар эмеспи? Тайпабыз. WhatsApp'тагы ошого кошулгула. Жанагы башка досторуңарды, кыздарды да чакыргыла. Ал жактан баарыңарга ошол болгон мүмкүнчүлүктү оюндан сырткары акыл жактан өнүгүүгө, билим жактан өнүгүүгө дагы атаандаштыктарды уюштурабыз буюрса. Эмесе биздин Нурхош ТВнын көрүүчүлөрү келечек муңга кайдыгер болбосок, балдарыбызды, көчөт балдарыбызды ошол өрнөктүү жакшы нерселерди үйрөтүүгө ар бирибиз кайдыгер болбойлу. Биздин меймандарыбызга Дүйшөн байке менен Абаз байкеге терең рахмат. Улутун кыргыз, ураным Манас. Жана Чыңгыз деп ойноп жүрөлү, Давай. Морекин эрежени